Avuxeni vahlaleri na vavukeli va channel ya Matimba Emmalweni Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana ti channel tin'wana. Se ni vuye nakambe laha ni la ku vulavula hi tiya leyi ni tshamaka ni kha ni vulavula hi yona right through va nge specialty, van'wana va nge i tiya ya nhova, van'wana va nge i tiya ya vavanuna. Tiya liya tanihileswi ni vulaka ka ti-video to hambanahambana leti ni nga ti endla hi mhaka ya tiya liya. Tiya liya a yi tirhi leswiya ntsena leswi wan'wana na un'wana na un'wana loko a ri ku yineni a hleketaka swona, or vavasati loko va vona vavanuna va kha va nwa tiya liya va hleketa mihleketo ya leyi va nga hleketa yona. Tiya liya ya pfula ti-like, tiya liya ya nyika ti-like, tiya liya ya endla ku munhu a va munhu a xikarhi ka vanhu. Laha ni vulavula hi mhaka yini, i kuma ku wa yi kuma promotion, wa tsakeriwa hi vanhu, ku swilo swa wena swa vutomi u kuma ku swi famba kahle, timhaka ta financial, project ti mi ti endlaka makaya loko ni vulavula hi mhaka aka tiyindlu kumbe yi lava ku xava nyana ximovhanyana. I kuma ku loko u ti byela ku okay once a month or 2 times a month i nwa nyana tiya liya, i ta kuma swilo swa wena swin'wana swa kona swi fambela kahle. Tiya liya yi fana na murhi, ma ni twisisa, yi sort of murhi laha mi kuma ku vanhu vo tala hi ku hi nwa mirhi ya xintu leyi hi kumaka tin'anga to hambanahambana, or ya kwalomu ka ka leswa ti-boutique shop ya hi xava kona. Se tiya liya that's why mi twa va vitana special. That's why le masungulweni ni vule ni ku tiya liya a yi tirhi leswi hina hi nga hleketa swona ntsena, tanihileswi ni nga vula ni ku ya hunguta ti-high blood, mavabyi ya chukele, ti-pain yini na like ya tisa. Loko mo languta vanhu vo tala lava nwaku tiya liya mi kuma va ri successful, mi ti vutisa ku munhu wo ni successful mara a nga na mihlekisano, or a nga na nghamu, or a nga na nsati, or a nga na girlfriend. Everything swa yena swi famba kahle. Loko a run a business, more business ra yena ri famba kahle because tiya liya yi na xiphiri. That's why mi twa va ku i special, yi na xiphiri xo karhi laha ndzeni ka yona leyi vanhu vo tala ka hi nga swi tekeli enhlokweni, ma ni twisisa. I nga kuma loko u kuma ku i nwa tiya liya after tin'hweti to karhi or masiku yo karhi, i kuma ku something swa cinca vutomi bya wena. I ti vutisa ku swilo leswi swi cinca njhani. I kuma ku a wu zangi ya kombela kumbe fika yi chela fole i phahla yi endla yini kumbe sweswi swi endlaka kwalomu tikerekeni to hambanahambana ni ka ni nga swi ta hi mavito, a wu zangi swi endla. Mara loko u kuma ku i nwe tiya liya ivi u kuma ku ku na something yi cincile vuton'wini bya wena. Hi yi hlonipha swinene tiya liya, that's why va yi vitana special. Na vavasati na vavanuna hanya, that's why ni nga vula ni ku vavasati mi nga pfumeleli mani na mani a mi endlela yona tiya liya. Tiya liya yi endlela hi munhu loyi hanyaka na yena. Mi kuma van'wana va ta mi endlela yona yi mi endlela mihlolo. Hina vavanuna a hi endla tanihileswi ni vulaka tilaki leti ta hi loko mi nga yi chelangi nchumu, mi endlise swilo swa mi endlisaka swona, mi fika mi tsuvula mi yi neka, van'wana va yi endla yi nekiwile, van'wana va yi nekiwile yi omile, nga ko va mbanginyana or buxe ro omisiwa mi tseleka. Mi nwa ri tani mi nga yi cheli nchumu, kumbe mi nwa yi kha yi tsakama yi ri tani mi nga yi cheli nchumu. Mi ta swi vona something swi ta cinca vuton'wini bya n'wina. Mi ta vona ku tata something lexi mi nga ta ti vutisa na n'wina ku xana ni fikelele njhani laha ni nga kona. I khale ni kha ni lava xixa so mara xi endlekini why. Ma ni twisisa, a ni zangi ni famba maprofeta na tin'anga, a ni zangi ni endla yini mara ku na something mi kuma ku ni nwe tiya liya mara every something xi cinci na vuton'wini, ma vona. So tiya liya special ya tisa ti-like, ya tisa tihlahla aka vanhu. Vanhu vo tala va kuma ti-like, va kuma tihlahla, va kuma mintirho, va kuma ti-promotion, va kuma vukati, va kuma mindyangu, va aka tiyindlu, va xava timovha, va endla swilo swo hambanahambana hi mhaka ya yona tiya liya. Tiya liya mihleketo leyi hi hleketaka hi ku yinela yona a yi tirhi swona ntsena, yi tirha na swilo leswi ni swi vulaka ku like ya ta loko mi nwa tiya liya. Vanhu va ka hina na khensa ku va mi langute channel. Thank you.